Kajingpat kansan uba Donbok Kimdaj MLA Berim Kamahati wabat Baroshikata kamu Working President ke United Democratic Party UDP State Wing but UDP Riboy District syakat National People's Party haki kendiat ski baladap kalau penloi kinoy alam ke parti ban lomi kinongkit kam na santli ki konstituensi ke Riboy District haka janmiet jangka arpulai terik ulber arjar persau Hamawati. Kekenhuan na kinoy alam ke parti kekentup yau Dr. Jamino Mautau General Secretary uba Titas Terwal Khan UMDC ke Sokra but Working President uba Balajit Rani UMDC ke Nongpoa but Working President ke UDP Riboy District nalor uba Medbat Lingdo President ubalapoy kamhadian syakate ke jingalang nalor giwei. Habakran sikilat patay kubor hadian ke jingalang kinoy alam kilaong baga jingpet no jang uba Donbok kam don jingkta eka parti haga jingpen kre ya ke election MP Lok Sabha na Shillong seat kepenlong haga khat khandai tarik uyayong arja arpusau. Kilaong baki balak kam baki day kinongkit kam ke UDP Riboy kumbalai phongod ie kimday setia kinongkit kam bat kila bandai tang kinongkersan uba Donbok. Ini penpau ya kan jing sosi nak kalian jungi moh kum ke parti amar ba Donbok ila don bat parti jungi la slamba. Hakini ki kendiat hak jing syamen sim tayo ngadang ya keren bat i kemba arsian la dia laisien hak telefon bat ngidang ya keren. Moh dang ya khana bat i dohot i don hi ke jing keren dunyau nak kalian jungi hak bai di bat ke jing trekam de parti denring ngam sim poi perkhat pada ba kan poi syadu ni upud ba nak kalian jungi ba inmi no nak parti ke. Nomor mo la de riurim jang parti kami nak parti Henry ngangam don ban ong kede karai simet jong ihi ban jong ki katu kat ni Henry hadin kajing mi no nak kalian jong i nilayo ya ke telefon pede mo kajing pesko na kalian jong ki babun ki nong yalam jong parti hani hari boy ngam simpoi perkhan mo ba kidang bun ba kita ki nong yalam ki bedan hani hari boy district hadian mangla phone bat i secretary ba Michael Karhunai hadian mangai i kan ka list jong ki nongkit kam ka parti na syamba nakasya 4% rai ki bami na ka parti kita ki nongkit kam ki long tang da singam tip 10% ki don na kim don na tang laingut tepi di barok ini ki nongkit kam jong ka parti hari boy district kidang long intact kidang don ka parti ki jong dia baru ngasih ong tang di kawai di ke parti ki jongi ke di ke parti parti riulum ke berim tam bat ke bahe tam kini ke jelas jongi idon khat armut ki MLA menta idon bonmut ki MDC hari khasi jantia mo Khasi Hills Autonomous District Council Jandia Hills Autonomous District Council bangi juong ba kini ke parti ki jongi ke la asyong karbon na ka jat benrio ke jongi Dili sih for election doni babi UAR tambah kay kabadon na kajingmut jing perkhat jing padba ta kalong da kumoy pat pi kidang don bon ba ibakersyan ya kan ke parti ki jongi kumbala penpau na kaliang jong iba Donbok hamde ba na kaliang jong i imdon kano kajing sngow la na kajing persya halor ka parti kani na kadaw simet ka jong ihi bat hadin ka bangi layo sngow ya katuka hubor ka ba na kaliang jong i ilami nama kata kadaw na kaliang jong i ngila persyang ban lum ban lang ya ki nongkit kam jong ka parti jong i baro mentaka singi don na baro santli ki konstituensi ki nongkit kam ngadu ka district ke ngadu ki women's wing ki youth wing parents body na ki circle ki bapher bat ngi dang dokumen sibon ba ki nongkit kam ki badang don hapo jong ka parti UDP ki dang long ki ba scam ki badang shirhem aga banang penklan su ya ka parti bat ngi scam ru ba kum ki nongkit kam jong ka parti baro nginang yai beteng ya ka kam aga bangin nang ai ka jing syakri om tang na ka parti hendre khamtam na ka banta ka imlang ka salang aga bede bat ipai ba nong song snong ki jongi bat nagaliang ka parti hi ngimdon kono ka jing sngo halor ka jing mi jong i ba Donbok kadi gamon ka balai lut ki jong i ngangai ba ka jing mi jong we ubriu kam de ka jing pen atlot ya ka parti hendre kalong kum ka dak ka jing benang pen klan susu ya ka parti bangin nang sei gi briu gi batmai ngengai ba ki Apori Boy District ki jongi ki nongtre jong ka parti UDP kim dei su ki badang duna ngidang bon ki nong kitkam ngidang bon ki nongtre jong ka parti bat kum ka parti hi ngi kermen scam bangi nang yo ki nong kitkam ki batmai ki banang treasure hem nang ka parti
nyim so phalashu ru hagabaide ba kane ka jing room ka jing mi jong ki briu kham tam hag por jong election but yo le se na kaliang ka jong I don kano ka ba ikmi lenti da ku mui pan andre na kaliang ka ba PE kitu ki lai phongot ki ba mi kitu kim de tang kinong kit kam ki ba bun ki de ki de khot hapo jong ka party ki ba de ki nong krisan ki ba mde ki nong kit kam ki ba khamat andre ki nong kit kam ki ba khamat hang ni ngidang don barok ki nong kit kam ki ba khamat na du ki working president ki vice president ki treasurer but tang I president jong ka woman swing na po ribhoy na po nong po constituency ibala le rangkat bat I bat katu kat ne ki bade ki advisor bat ki vice president ki bala mi rangkat bat I ngangej ba kane ka jing mi ka jong I kumbang alakren ba ka for election hi ka judan hi kum kani but kani kan nong kta AA ka party ka jong I kum bala ong mene ba ka party ka jong I kan nang pen khlan ya ka jing trekam ka jong ka bangin sei ki bri ki batmai ban treasure hem nam ta ka party nakatu kan lias ka bangi I kot kubur aku arba pensah yang ni baki don katu kan ingut ki daga baburam ki don ki rangba ki member ki bonrung dang hakanika MLA election kidang si wanrung kidang wan peneso tang na menta ka election tengi itu baki ni ki briu ki de ki bam scam ga jingmut jongki ka bamut baki rung ha ka party tang ha ka for election bandadap election namar baki candidate ki remno te ki mino hi rengi sukumen bahang ni kidon kini ki khot ki jungi ki banadu arpo arpsan snam manswa nadu laipo snam nadu basengi ke UDP kidang ne ba ka party kata ka di ga bapan kemen ningi kum ka party mangidon nang ni brio ki riurang ba akan ni ka por ki laban keren ya ki sibet ru ki ba don be ba ka party lada job ne remru kidon ba ka party kata ka di ga ka ba pen sultanat ingi kum kinong kitkam jo ka party na ka state party kalong ba kidon kinong kitkam ki balong die hard but ka party ba ne ba party nata ko an pensai susu hang ni ba I ba hakot kubur ba udan we ba ong chief advisor juga district tengam tip nadu menung la thung chief advisor mo kum ba Rafael masa ini nang ni kim tip IA kata ka jing thung chief advisor yu ngim dan jing tip IA kata tengam la syukam mo ka bamut dan ki beriu ki ba la syukam ila de bagi de kita kinong kit kamru jong ka party te hoi ya kata ngim so ya ka bala dep ring ya don hakani ka por bat kini ki hot kinong kit kam ki balawan naga district ki balawan ru naka naki constituency baro bak hamtam na mau hati namar hamau hati presiden de ba don bok jong ka circle de presiden jong circle den rai kumbalong menta ki don hang ni sibun ki nong kit kam ki badang ne hi baga party te ka jingwan jongi he ni ka si kalong ban aimen sim ban pen klan ban ribam yang ka party ni po ribhoi district bat ni kermen ba inyo ban ni trai ba na menta ka ni election जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है?
जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।